Gwiciria uhoro wa data privacy umanaga na the fact that as an African society tuko twendu akwenda gushare ni kuga tena iko yote kugayana ni twenda kugayana irio citu twenda kuheana mahoro mitu no uhoro wa atumia kanitha-ini ni guthiwira mundu muthuri wakwa arekire ki ciana ciakwa na riu uhoro wa social media gakorwo ukiingirira ndehura selfie na mwana wako akima cukuru nda post Facebook ugirora ciana cukuru haha githuri-ini gukona ritwa ria cukuru iguo mundu renda kuhuthira information yaku uru thaici no gukugugu Jeff Kuria ni kuona ciana ciaku citagwo atia thia cukuru ku thia cukuru thaa cigana mwathi holiday ku muthiaga ri riu ndona mwi holiday ta thaici mwi live mwi holiday waku gutiri mundu iguo and so mohoro maya ma breach of data privacy maumaga na us ourselves ni ithuĩ enyewe ni tukuheana information ino ti mundu kumoke ambirie gu spy muno kana gwetherera muno uhoro ucio haya ari no ndunginyonaga na ndiwe kana niwe uri kana wega ndakenda kuingira kuria riu ni Instagram kuria Facebook ndathi Mombatha niguo ndahura tigiti wa kwa bisha kacha ndauga #travel things travel the world #see God big girl big God small girl how da what horo wigie gwibanga uguo it's not very advisable to rucio ni ukuriwo mundu aruta ko story yaku maundu maku mundu aruta ko for example na example wa hena ni njega muno tondu ariri ni tuge urakoretwo ta wiki imwe thiru ni roete runi rwa Tala itigu rathi hinya Tala wina hinya ni wenda mbeca cia guthie Mombatha gucera Mombatha ugwikate accept terms and conditions cirauga ati for example urahe Tala access ya contacts ciaku kana kambuni ingi oyothe for example ni wamhe access to social media no nathoma terms and conditions cirauga ati we hinya accept mbeca cingire ihenya uthi Mombatha utamburu maundu macio marauma nawe mwene wathi no post Tala ni makuona ni mona maundu maku mothe rucio tutie kuga Tala rucio no athie no default no akuri haruni ruru ukurigo andu aya mamenya gwaku ati ukambie kugo data yako au constitution yugaga na nowe mwenyewe wa postire maundu macio ti mundu okire ugikira gunpoint agwiti information wona rucio ni mahurira iyo father kumwira ni wa default na runi and so on and so forth ko breach of data privacy yumanaga na mundu mwenyewe mostly ithuĩ enyewe ni turaheana a lot of information tukaheana too much information itari necessary Shesheni hakuhe nawe.